Chukuru ya primary yerure neti ya cheke ngwani untubo wa chiari toba tiere 56 agikuma class 1 mwankate na ni aritoe 11 kibakabwethia KCP na banana GSS kuma na bwana ne bamachukuru ne bakarite ndikendo chwantaira ya kono kia chukuru na kumyukiria bari myako ya chukuru no yukania bwaritoe ne bomuba madina yaredirite yemirumaira Martin Mugambi na ripoti ye. Chukuru ya primary yerori yerere gĩcigo mbunge kĩa Mara kaunti ya Tharaka Nithi ambĩrie mwaka wa 1976 na kuingwa ita rĩa mbere kumania na mpagaga ciaciari mwaka wa 2007 na kũrugũrwa kaĩrĩ mwaka wa 2009 kaĩrĩ raithĩrĩtie gũcokua mĩrango kumania na wagia bwana nontu bwa mathĩna nkũtho. Watoto diawa the enrollment is kidogo tu. We have 56 from grade 1 to class 8, and then PP1 they are 7. Kuma kĩraci kĩa mbere mwaka kĩraci kĩa binana aritwa bonthe bari 56. Cukuru ĩno ende nĩthiĩte na mbere gũtarĩria mathĩna nkũtho mara makũmĩcokia na nyuma mamwe bakiugaga imambĩrĩtie kũthirua. Na arutwo nabo batĩ na thĩna nyingĩ no parents nijo ikuanania takaite na good support nuntu nikuona wabera bagire gintu kina bali bakandire mojit nikankuona there is no toilet na hiyo otherwise ni babati kwiro baina bioro bikwigana na bitikwigana boys baina kihoro kimwe ngao sibana kiukingi turajengero ni CDF kwithirwa cukuru ino yerori niyo yarigĩtie mwaka wa 2017 na maxi igana rĩmwe rĩa 36 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Mwarimu mũnene omũgeni kĩrĩ cukuru ino ariuga araithĩrĩtie riboti ya cukuru ino kĩmathomo nĩ ambĩrĩtie gũkĩra ĩrũgamĩrĩte maxi igana rĩmwe rĩa 88 mwaka mũthiru. Nĩnkuona formally kũrĩ na problem ya staffing na leo nikuona serikali wametupatia walimu wao tunankera walimu leo no gwikarande tukene banga na nikuona shukuru nerari kwambia kuperform is a matter of kusaidia na maundu makenabwa kumania na mamarimu banene kĩrĩ cukuru cha secondary na nkinya cukuru cha primary ndeni ya zoni ya Kĩera gĩcigo mbunge kĩa Mara barekinyia kĩrĩ cukuru ĩnu kũmigĩka na kũmĩtĩga mbu bakĩgiragia cukuru ĩnu ĩtikaye kũra. We have started twambĩrĩtie Nairobi nontu nĩo ĩrigĩrĩtie ndebo mũthia jo mwanka jo Kĩera na twinama kuringana ũrĩa ikarĩte ki improve from 2019 to where we are. We want to continue encouraging them kubekera moyo nikenda batigacoke na nyuma na turejete ruri nikenda tukaomba kwaje na alimu na arutwa na nikenda tukaomba kuona kithomo mweno nigigukirira undu nitwiriana kuma mieneno ya gaiti ne bauge batongoretwe mwarimu munene kĩrĩ cukuru ya secondary ya Kieni Peter Ikaboro augĩte rũgendo rwa gũkĩria cukuru ĩno yerori karwambĩria na bagatigĩre gũkĩra Ni bwega baciumie na cukuru ĩyo yonka tubangĩte kũriũngira kere imwe iria twambĩrĩirie nacio nire twambĩrĩirie nayo Irori primary school nikenda toma Irori tukabanga ringi gwita kiringi nikenda kinya barabangi baomba kuona mfano wetu. Kĩripotera Wero TV kumerori gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi.